Ev peykera bozorg meher hekîme. Bi kevir hatiye çêkirin. Ew kesayetiyekî Îranî ye ku di sed sala şeşan de di serdema Sasaniyan jiyaye. Peyker berhema Cihanşa Kerîmî yê peykertiraş e. Enewşîrwan Adil ve yê wezîrê dana û xeretmend. Bed serxîz baş ta kamrava başî soxena wisa heme çîz hemegan danan du hemegan ez maderzade neşidin qisê ew e. Xêlî we sohbetê li tirek. Cihanşeh Kerîmî xelkê bajarê Serpêl yê ser bi parêzgeha Kirmanşanê ye û ji ola Yarsan e. Nêzîkî 13 salan e ev kar dest pê kiriye. Hezkirina xwe bû hunera peykertiraşiyê jî vedigerîne ser bûyerekê ku hatiye ser rêya wê. Sala 85 berxwardim yê werdiyê çûbê bazî kirdim û nav çûbeka yê şeklê nemayan bî bed dumbalê girdim. Teqrîben بعد از 7-8 روز یه اثر خواهد دیارم خیلی جالب بیفتم یواش یواش آبادی برا کردم تا این موقعیت درست Navçeya ku ev hunermend lê dijî şûnwarên dîrokî yên gelek kevin lê hene. Dîroka bêşekê wan bû çend hezar salan berê ya serdema şaristaniyeta mezin û dêrîna navçeyê vedigere. Vê yekê jî bandûrekê mezin li ser karê Cihanşeh hebûye. ونو مسیرت روستا تا شهر دو سه جا و بین کویل ناکل کتیبیل لولوبیل کتیبه آنوبانی نی هست که خدمت 5000 ساله دی همیشه ارم خرید ارم مدرسه اره هرچی که چیم شهر و کتیبه دنیا لذت بردیم و وانه احساس کم الگوی هزام است که یهو و وانه چوبه و مجسمه درست کرد Erdhejê beriya 2 salan li Kirmanşanê hunera Cihanşa jî hejand. ونو زلزله ها آسیب دیم روات پام بریاد پیوندی دام کتفم یه سال و نیمی تقریبا بوانی آسیب دیدیه اذیت بیام نتوانستم کارم بعد از زویش الان آرام آرام شروع کردم سکار Di nav van peykeran da cihê kesayetiyên Kurd betal e. Bi xwe hest vê yekê kiriye. Dibêje ev dê bibe yek ji karên wî yên li pêş. کاوه آنگر یکی با شخصیتی لکرد درست کردم از شخصیتی لترکی شانه و ذهنم که وبانیان کار بکنم و آینده حتما وبان شخصیتی لگوره کرد کار کنم Cihanşa Kerîmî gelek plan û karên nekirî hene. Lê divê rewşa wî ya darayî û tenduristî derfetên jê re biafirîne.